Ka jing tray sitam, ka jing yaisha, bat ka jing len la di. Bun sen ki wan ra yau so jing jing jap, la ka day ha kano ka kam. Ka ba kum ki briyo ni jule. La ni kano ka jing ile kai ka ba ngi shimbanta, bat ka ba ngi sngaw tanat ban mi shakmat ban yakun ban yo ban ra ya ka nam ka jing jap. Uway ni ki rang pet iksa uba kerteng uba don bor rumnong hagini ki kendiat sngi wala yo ban ra ya ka nam kumulado ha ka WFF Asia Pacific Bodybuilding Championship arhajar arpusau umi ruang ba da jing tray sistem ko jung u hagini ki kendiat snem ke baladep ulala ban wanra ya ka ni ka nam bat ka buram ka ba pensngau sarong ya ka jelahi berok kawai uba rumnong ulayathu ba mau udai uban nengkong tam na kejelami khalia uban yo ra ya kani kanam bat kumjuru uban yo ya ka World Fitness Federation Professional Division License shushu ulai thuro ba ha kani kejinglai jong u ban mi khmat ya ka jela bat ya ka rihi berok kawai ulai khun borba bat penkre ya ka met ka jong u bakan wandur bha uhabni kun bat ki wei pat ki brio na ki wei pat kiri ki ba pher ki balawan bani simanta ha kani ka championship mulai nanti ka setong cuan di mulai nongkwar te benta di tempoyo rio ngasa po mulai terbiki malitri tak ini sih benta cuma kalau kadi ka title bang yo benta di ka Mr. Asia Pacific te kadi kasin kama kasin di komen harus tempat ku bang ni kun hakaba ngala yo ya kanam ya ka title long haka kadang bronze kapalai te wakata semna adu di kerman te muslim ajar pulai ngai ha apikre ka bet jong dong tak muslim te mtaw muslim ajar psaw wan biang sisin ngai kun ni ka title Asia Pacific te ajar psaw te ha ba la yo kanam ladu ni ka jong muslim menta Mr. Asia Pacific te ajar psaw te ba kum juru bat ngayo ka title ya ka pro card mengikut mah long pro athlete long perbol mangkapon long bunsin long ngikum ka po ka long ka sports ka bangang don long bodybuilding nei te kalong ma ngikhun ho ngikhun ka amateur be te long kumusong na long mental di kesin belikong nam ni kalian long banyo ya ka kadang ko ka pro ka long ka po ka bodybuilding ban long pro athlete te ngadi belikong mental te long sumu ni kong kani te sumu iblay trakra play ngani kabur pangala ban yakun bakala ban kuntak mo ban yeng bakunju di kaying chunga ya kalong yeng chunga log in nei men parai perlok perjor ki mama kha ki man te bolo hi jingarap di sport ki te khem ki ganum la ki pun poi hani khadam kata kani kalong hau lai pui tribu August te bat strik usa tembar te ka kumusi omong po bodybuilding ni ka pre-judging bat ka fine bat ka main event
te kapri jing long mai koi te hakami event long strip sa tamba te ha shi strip sa tamba di clear nga panganyo title kumta Pilih represent ni ka team mi khaya te ba kumchu di team India ha ka association joka World Fitness Federation WFF dia ngidan boro khatsan mun na po may kaliapat. na mi khaya ta mo Kita kiwit lo na khatsan mut long ngidan ndumut ki athlete but ki basa apa ki official te ha bai lo ngaru di official te bi lawan kum i team coordinator man coordinate ki athlete sing barok ni unta Kidang don em kum kiwi pat ki offer na kabanta jong pi bapin wani simbanta lani bapin long kum uriu khot jong kano ka association. hot te long hatu kasi mo kan job long mas job ni ka commission ka te kilawan ki certain company ki bawan ban try ka op ka try ma te nga try contact ban ka free labs nutrition te so contract ki ba kum juru ba ka World Fitness Federation hakaba nga so contract nam tak ni ka prokat kumang la ini ne te kata te u try jom ni ka World Fitness Federation ni Australia Grand Slam field ta Kanos na pi ayu kontrak ba kani ka te minta long ka contract ni system contract ba te habang ni what every year kan ta manus nam ka pag ni no te long mo kumusyo ang man sports bigilit din dara di ka bodybuilding ne la di ka arm sling ne la di ka muay thai kickboxing boxing kan lo din ngilit nito ba pandang gawan pai ka jipun ko burom na soka ka don mai kumusyo ang lasai ka hundred tricks at tamba te la khot la ba pedang sumhay nga ang ayo phone ka message na soka hak ba CF chief minister ba di sport minister ba shakliam kin pedang burom ni nga lasai do tarik usa tamba te kumta hakani jipjam brom juki kumba usnam adat mga yakun man ben yakun mga yo itu ka bronze dei te kipjam brom nga te ngayo ka husnam kumta kunju hi te ngasu hu balasalu kumta kin no jipjam brom juki ka no kunju hi tama bonong ba bakin plate li kin julet li ngayo be ta percaya pi. te bonong man hot ji kun persa te syabab ka khame naman ba long kumusyong ba Kibriu kam he ka jeans gentik chungki long kala kam pher long kumta mo namable ba ka jeans ka gentik chungki ba jungi kala pher kumpani ka isya fasfek may kun hakapang kun hapo be kun category ka biak to ka job mo ya ka title hapo ba kun overall pat kala khap kam paji nga mo ba nga kandu ba kini ki rang dok sa pat na ko kum na po Cameroon Nigeria te nata na po kanika sunong kulong maka Cambodia te bat Philippines te tu kamlong yao kamlong kadok sa tabo kataru hot ke jing kre long ke jing kre chunga bat kamde su long tak sistem masnam long kalaya bulsnam te bat ngaingu ible bu long ai nga taka bo taka sap long taka mo pangala man yele pasa ki no te kata hi te long bangyo ra ai ka nam la do ke Ay papisya kilang na tiba dia. Nakilang na niljom hapo ka gym hapo kulapati ka kateng jong gym di Polizu ita jong gym di ba Obri Franklin Lalu ho ina play ka gym te para jong ha upay ba ni mama di gym jong mama jong ha kateng jong gym di ka together strong gym te ka dan po mo lang kwar te ka gym jong ha kalong ba la kung musyo ang long apre sa nga po Polizu te plus long sa kaway long baka train hajan ni te gali kai te pokolopati bolizu te taken ki boro long ba long hot long compare pi la pidon po ka sports ka wanga don tane no ka sports su le se la pandai boxing kickboxing mga mom ne te long ji tu hom pa long ba ala pi kwa one box sports kam to me taling idon po ka por kaya ka balong ba bun ki kena sama ta ki ngom ki jindi ji pam ki drugs ide te pan ker da ta de kolong kai kolong ba kumi pa ko ban ai long ji tu ji pam ke no kolong ba pan hikai long ho kum ni mun chwa ki long kum ma shi ong mai ni mun na mun chwa ki mi pa ke ki ong ni ko ba kre ko ba le pam tam ma pinang ko start kabam ta ba job kolong ba hina hot ni man hikai ki ba ki kre ko ba ki pulia kun thi tang ba long ba khaju ka juru long ini menikai kun bakin don po kini ki activities sports activities long physical activities kino ka jingdon jo ki dei kan penlong iki bakin tenang kino
te kajing pas na chuki lesi don po arm wrestling lesi don po boxing lesi don po kickboxing na po muay thai na po karate po kumbaga sports pangadon bodybuilding te kaiba ki kolom kani physical activities sa idon dei ka discipline kawan ada ka discipline kawan ka pelong itu kena dei ba sibuk mentang dai ada no po school ada no po college ne ada dei lara bin song makias ni stay bo indon bi brio ban song kaya entah mo ban lei ka mas niu dei la kat oh mas de kai hab le sejum oh masih praktek habis praktis habis kata kan kalau divert long kerap pen ya ka mo ya ka jubut kat kena te mentah sibuk mentah dan di komision mengakun ada di komision kiwan te kena sibuk mentah kajimut juki ka long ba oh nada mas de jupuli lawan sport lesi ko po MMA ko duju hapo ka sport sungi ko gym ada oh ha la kali songka di perlok ngalik kini ngalik katai karakta ka ban compete te ngalik sejem ngalik sport duju katakan no ko penong iki pat no ba benong disiplin balat dak no disiplin te nga kuntu kum pami kena par khoi bat kum jo bi pa long bakin I'm sim yaki kun yaki kena sama par khoi ne bakin tan pokin no ki sports activity nampun body ki lese ki wan sports bang dan bodybuilding ane ka sports kickboxing ane ka sports boxing ane ka sports arm wrestling no sports football te tama akon tu kum pam baki dei bandon met namar laki dan kapelong ki bikin long discipline kapelong ki bikin long consistent kata te kata kan Kami juga dari senang wala kuar. Di kau lima hendak sungguh mulai apa uyuk itu bawa berbor rumah bagi kau ihap. Kau ulah sah senang mulai berki anu mani atai. Tambah dari sama tambah ukra helasan apa orang senang jadi bade lembah kani hamu ni por mga kung senang ngaya ka jing sungo buram ni ko ihap jing tradisi ko jadi dulu por ko baita kena dulu por pemeta video ihali ka buram na ka World Fitness Federation ban ini tiap lu bade lembah jing tradisi ko jadi kami ni nanti masuk di poin yang tahu kum nakalian jadi nomor bobli ukna senang jadi uhe usan ban hari ka sungiru ni ko iwan ro po yen kebe hani moral ko ban ni nakalian jadi ngimdon si lo kebe pat long ni tang man ong benang kiu separang hari ka benta ba idan ban benong ko luksa ya itu belang kesalang ya kun samla kiba kumba tidak yo sungo tidak yo di dulu sedang ba kumno la garanti ka ba iya kami ka masuk bat bun kun samla ro ki kwa ki mon nam ta garanti ka ba mai ila ko luksa nam ta joki yang nama tak dia senang ke bagi mission misa kalau kujudu ia senang mulai berki normally ia senang mulai hi browe bagi setiap kali browe boleh sibul Ini kalian kasih job jadi kalong kepa ni yo intip kenden bat ni pat syo hilu bania kendu bat ka isi senang ya bagi senang ya berkat ini akam na bentar dia jing wala urang jadi nangit ba kamde tak senang jadi nanti kerpang senang mulai berki normally bakum juru masai ka mulai hi brok we masai kendan hi ya kajing temu ya we ko buram ni samla wara ya buram ya senang hi brok we de ko buram kamro ni suban ai mo boleh nak benda bolari wa sumal na gamta jangi we te mi ko jangi ya mana ko gani ko por na ko mendem ni ya yo bor te la shon khat ha ba ile ba nam taw ni we pusa boleh yo ya ka Asia Pacific Championship halo jogan ni building fitness mo dari tang mga bunyi dari kapok sana ikimi bakini ki mena exam angkat le bungi pi bakini ki kimi ki jongi ngelayawan nomor 1 ladaw uhep pa positioneru andi ngelaylum ngelayalang na kota kurang berjumpa bolwara kan di kurang na kota kayi kasem berjumpa na kota kurung nong yang berkawai
kantam bolayo kani ka professional division license kap ke sutu ke na emat mane ne po magade apa dan bayo mana mana lu ai kani ka le kasim ke benengkong ya ka ba ini pusat juga lu apa om tang ya ga yang ka sa ke jangi re na mata ka sinong ka tha ban na mata ka studi pura koi